Na mesi kure ho. Me nuaba. Ebe kakra no. Parliament ho. Ye mani ye na no nkwa na bekọ akogu ho. Ye ko. Se mi adie no mi munti no. The spirit is telling me so I should say that minimo ye. Until me mfa na me ntua oka. Me sen ya fa me na tua me ka. That's right. Ensan dwuma nimu no. E bas ekuro no any vision. Adofo me nuanom Ghanafo Julie Juu ahwefo ne etiefo enedai ampaye ebedwa se dia abra ni abra nyina yesi se wo hwe Julie Juu TV a yedai share like na ma comment na wi a wo subscribe a eyedai emaye mo vim emaye mora na pussy immune system no na maya hoden da ne da amaya timi the program foforo abrel ai ene ye wo menua ba fe oba sronko oba so no oba wo bobra UK aha metinkin sabonten so watumi ebie salon papa bi e wo ha sei ni salon na nya agro so mu de mumu ni se me de me honyo me ya wrawraw Mese enye salon ketwa. Mi hu salon na mba manim se hwe enkrofo nim se abrochire asem emi nya aka do de bia me ye interview ameka me bo nkomo ameka me ni me nua ba die eye nkomo ne ye bo enye interview ye twetwe ye ho nkomo ai kire ya adwene wonim ebinim se ye tie abrochire ye twifom ni etwitwi nkukom ni edwarefunu ni etwi mponkose eno nkoa ni ye wa ha wo munim se nyankopon atimi ama ebinom talent wo mankasa tumde bie wo monsa no adwuma mi hu salon no me hu odanya shock mi nya shock pa because aha ye kama na sabre yen sebre no ye kominu aba na ho na me ne na kotwetwe nkomo ai twen Julie Juu TV na ohwene twen sisi a e twa ye ho aba we program na I have heard mu ya we program na I have heard mu ya bumu program na I have heard mu ya bumu program na I have heard odem konka program na I have heard mu ya. Keep watching Julie Juu TV and subscribe Julie Juu TV. That's nuaba. Ema wakwaba. Ye nua. Eba Julie Juu TV so. Number 2. Me pese obodi. E kire Julie Juu TV ahwefo ene etiefo. Na wo ka ba bia wo krom ba bia wo firi. Ye frame it na Fashion region Tonso Aboaso. Tonso Aboaso. Makohoda. Memwa o makohoda minim ho ai se me anam ko ma minim ho e ho ye kama papa na me nua ba abrochira che ba abrochira be 20 years na bogus wo krom bogus wo krom 20 good years enye izo oba ya che me nua ba ne ba ne sei e na dwuma bebre wo ho wo ye wa adwen se etiye e na obeye yo obisa masempa na me komechi kakra bi anya hwe se nkola bremu na dwuma na nka me maame so ususa na ebusa de na opesa oye unyina de na opesa oye no maame e pesa me immigration officer immigration na dwuma na me maame ne eya ni fe entinua na wo me mu but along the line no secondary school no na fe me choose say me hairdresser nti choose ni de one na choose you say wo person your hairdresser yes. Na wo ka say wonye sa immigration officer na be hairdresser no wo maame anha no de kire say ohun bibi
wo me mu fiti ase no se ya ade a metimi aye because me wo school nyina no se ye makwan a ana ye pon kra na sister bia na me ne wo fie no no wo sa adwuma no wo mu no me pon a me kɔ ne nkyɛn kakra sa kopem se me de ebe wura mu. Okay. Sorry. Inti usua tiye no wo Ghana ansa na oba. Sua tiye no Ghana na me sa. No kura ni sua mu no. Man sheda anko sua de den. Me kose me kwa akosua adwuma no. Me call ye no. Me call say me koye adwuma me atua me ka. Because na me sister no ye adwuma o yetie e ofie nkakra ntine na me hunu. Enti me kokɔ shop honom na no. Na madam ni tu kwan. Baby na me sister ne ye adwuma no tu kwan. Ni oba ye no. Na kyese me soso ma beka wo ho honom a holidays bia no. Ukɔboa wo. Ukɔboa wo. Enti oba ye no ohun mi apɛ ne nani gye me ho. Na obisa se na lady ye me bo me din kyerɛ no adwuma no wonim ye me se ya me nim ye wo besua ne ye na o ka se ai wonim ye no na wonim ye ana se na wonim ye but now the katashe eni edene na me dey because na ade no wo me mu nti no the spirit is telling me so I should say that me nim ye until me mfa na me nkyia wo ka me se ya fa me na kyia me ka. That's right. That's right. Afi oma neso shop no na a very big shop. Century Ties. Gina. The shop. Near fresh shop and designer touch. Wow. Tisadina na mfaya. Ele. Okay. Sadino. That was my dream name. Designer touch. Okay. But me ye wo fie start adwuma no wo fie ansana me tu kwan ya me beto aso. Ti me bible che adwuma we sei ene adwuma me fa ne se ko ye warehouse be for be 1 week bi. Nyina me ntimi anye. Na me de be wura hairdressing mo maka mo abepem ni. Why adie? Wo history na de. Udi no so designer touch no so e de. Na o kunu. E pa choma ma wale. Wa ware. Why adie? Wo ma? Me wo ma me with grandkids. With grandkids. Julie Juu TV na wo hwe no. Twa yesisi a. E twa ye ho aba. Keep watching Julie Juu TV. Keep watching Julie Juu TV. Oh, omu nyina wa ha sei. Omu nyina wa ba ko ofie. No mo maka nyina wa ha sei. Ti adwuma eye family business. Family business. Ene mase mo ene wa ha. Nti eye family business. Oh. Sumahu. Mesi, emma binum se ya wo mo abobra, ene ye hwehwe wo mo. Se wo salon bi, wo barbering shop, wo tontoma, wo tonta, bibia wo ton bia, Julie Juu se, ye pese ye bon ho dawro edemamo. Ye pese ye promote mo adwuma no. Ye pese ye mamo enya ahoden mo. Na mutimi yire mo ho biebie nwuma. Efise, amanfo nim se abrochire ha, ye mo bra bia wa ha o. Na ye pese ye prove kire wo mo se, ye wo ye nuanom mba ene mema wo mo nyame adom wo mo adoma kyede a wo mo sua adwuma wo mo nsa no adwuma a wo mo biebie enwuma a wo mo so fa nkrofo ema wo mo ye bie na o se meneni di nkomo no o se owo ema wo nananom na mesikure yo menuaba ebe kakra no parliament ho ye mani ye nananom kwa na bekọ akogu ho se mi hu unse Ghana ni bi wo ho ya o parliament ho kwasi kwati ya na mi hu na mani age mi say that's right that's right mi kurom ni no ni mani age ebe kakra wo mu nyina ye mani ye nananom ho bekọ akogu ho ye ni abrofo de be fe so
e wo kurom ha homo akuro so be kakra ne age free homo nsem okay me nua ba na edien adwuma party na wo ye wa ha say wo ye bo rasta cornrow wo nails wo say pedicure be ho edien na wo ye wa ha yo me das ye wo barbering side ene ye Sunday tisaka be akadem hadin ka hayed ma barbering side wo hono ma no mema ine etwati na emaye so yeso ye bibia ye kelpem ye bo box braids ye bo twist ye butterfly locks dreadlocks manicure pedicure ye said no my fati ho die dodo na no ye wa hase she weave nyina na nti so obi pese oba besua adwuma obetumi aba besua me ba chwan wonse Ghana se eti ye obi awie school a most yes kosua de pam koyetre kobotre wonse eye common ewo Africa na wo hwa wo na wo system nim sese wo hwa ha no nkrofo eye willing so mbesua ti years a hanu nkrofo dodo na no eni enje ho na even kura ne sesia no krom hanum aban ne mpanyifo no omoni abre pa for ensano dwuma ho okay esan se ekura ensano dwuma nim no bas ekuro no eni vision oh okay se ensano dwuma eni krom mu a ekuro no eni vision because nkwala na omoba no se so mutimi nya ensano dwuma ebi mutimi ye carpentering work ebi mu ye electric ebi mu ye plumbers ebi mu ye tire ebi mu yiti tina basa na ema society no adwuma bam ema no nkonko gina baabi baako okay enti no aha no nipa dodo na empe nanso so na apprenticeship no sese na bana menani abra ne no o twe nkwala no ewuam sese wantimi anko uni kora na wutimi beye apprenticeship na wo ya apprenticeship no so eboa pa nanso so no omo ehun na omo aba beye ti se wo hwemu a omo wo fie na omo ye adwuma na kakra no omo ana bia omo ba na omo abesusom sunsun no omo ye omo ntimi mfanye omo adwuma pa age so omo koye omo ye nnwuma kakra na omo de we no aye support enso ye adwuma pa eye adwuma pa enso eye adwuma Juu Tv na wo hwe no twen ye twa ho aba program na ayefede mu ya mawe program na ayefede mu ya bumu program na ayefede mu ya bumu program na ayefede odem konka program na ayefede mu ya. Keep watching Julie Juu TV and subscribe Julie Juu TV. Coronavirus ibayi. Mi hu se aban chiche sika no. Em so ma business to some de business nkiti omo boa mo meboa. yes omo boy That means aban ni wo nsanodwuma ho ampa. yes omo boy se nka anya sa ka adwuma ka entimi engina ne nanso ebepem sa ableu omo support ye especially wo ye rent mo no said de be ya ye betim a continue aye. Oh, okay. So obi pese obe ni ti wa ha se ya. Obetimi a walk in and I just saw the appointment. Ye je walking ye je appointment na ya na ejina ne wo ba ba ye no so se wo bebo wuti se bia fanse brace wo bebo a ene youngest yo mabo mbo muti age so mo boy deda wo moto it take be a 3-4 hours Okay. it is wo buki a ye betimi abuki ni pa betimi afre obi ama omo aba abeka ho na bia na workers ni ye obi krampa oba bia part time workers a ye be frɛ omo ama omo aba it is wo buki a na ye hunu e mo omo ba na omo abesom na hours na obetena han ma obedi ni tenten eso atwa wo walk in na ebegina ne wo ye na so bia obetwe wuti ana se bia wo bokan ro simple ones bi de obetimi a walk in but ya na appointment no eye
nti me encourage say wo ba ne say wo book appointment be boa mo atimi afri hanom ntem. Oh, okay. Nti na just obi a obuka appointment no mo hwe ne ntem se ne de obe walk in no. That's right. I just say bia oba na nipa ne mba ya. Yeah. Okay. Okay. Na bo no so da say control me bo a. Bo no de, yeah. And de wa oba nipa na ba me bo a. E be hwe ne kama. Okay. Na wo ye ayefro so ti. Ene obi ye engagement na opese oba ha se ma wo ye ni ti mana. Eno so da say. Ni nyina ye. Na impo no pese wo ye wo makeup so a ye betimi ebuki obi ama wa enipa no. Ye betimi do akwa akoma no. Ama ono so ayedi ama. Oh, okay. Yes, yeah. So be person or ya fra. Okay. Ye betimi aye. Mo betimi aye mo ti. Ye betimi abuki ni ono so makeup artist so ama wa ono so obeye woni mama kama. Me dig you too much. Na me dig you salon. What's what salon ni din say? Designer touch stylist. Designer touch. That's right. Me nuanom. So person o ye uti a. Pomodin a. Na bra designer touch. E bra be ye uti. Ne nsa no bo wo yade. Wa wura ha. Ube hu se me nuaba no wa bobra. Enya gro ne yedi o. Enya gro ne yedi kura. Na manfo na mo de munim se ye sha abrochira a enkuru tudwuma nko ane ye no se mo ahu ye nuaba o oba hu ofefo se mo ahu enya ize enya gro wa ya de pa me nuaba na wo bibi ka kire wa dofo a obetimi aka na afi wo wie so am pese wo de wo number wo telephone number to dwa se de obi pese ofro no book appointment a obetimi afre wo book appointment na wa ba because wo see appointment no ehu hia ba. Enti e was any pakro nya wonam o telephone number. So your telephone number or call Google your number e wo honum. Your telephone number your mobile is 073 77 398 363 073 77 398 363 and landline so yeah 0198 990077 eno so eno no na de meka e de akira dofo ni say designer touch salon the best salon in Milton Keynes ni nkrofo bebre ni je so me bebra ha family business ye welcome obia opesa oba ebeye ni ti e wo ha senu kwanda ho so opesa wo no maba na mo ba na mo beye mutia ekwan da ho ye wo barber side and ye wo ladies side opesa wo ye pedicure obetimi aba ye African pedicure ye twetwe na ho say kama e ba ye uti ama woni age oba so you will feel at home intimitun safro bia ye wo customers a ebi e wo akiri pa ebi free London ebi free Northampton ebi free Bedford ebi free Luton ebi so free Esbury intimitun safre enipa amwo ba bia samumra na mo meka ye ho na ye mpagya ye dwuma yi na enkoso na ye nsom no ane nipa mo menuaba ate na waya de so matio menuaba ate na obo adwuma basa na chia wadofo so yo michia madofo nyina metinkinsifo maya de since I'm back from Hasenum, you've been supporting my business from 2004. From 2004, cramp, na me yen crofo adwuma. Enkrofo adwuma na me ya 2012. Nyame nam na dom so ma me nsaka me de. Na mo support ye no. Mo support wa bepem nne. Enti medamu nyina se. Ene ahofama ene odo amachire ama me ne mabusua ya enne business yi da so ejina ne naso se business yi da so ejina ne naso a de di nkam de aseda manyame e de ma dia
omo metinkin fo nyina omo da ase me da obia se me nua na hema da ne da nyina no obodero oye adwuma wo social media so da bia oye program age so advertise me nana akoso ya be yi nyame nhira oba bibia wo bia me chia obia nyame nhira obia da ase why ade so mo my di na me hwe no because why ade dodo me nua ba no wo bo adwuma salon ha kono aha efe na minim se oba papa bia bebo bra no na bemma papa ta nechi mi bisa no no so ukunu why ade dana senso me pese o dana se because why ade Russell, thank you very much wherever you are. I just want to say a big thank you to you for your support. You've been supporting me since I opened this salon. You've been there for me. I really, really appreciate every single thing that you are doing for me. May God really bless you. And I bless all my pastors as well. God bless you, Mama Teresa and Pastor Frank and the whole covenant. I bless you all. God bless you. Amen. Minianum. Me say, Julie Juu TV, ye bosh menye. Ye ne ma wo mo abobra. Sma na no ne brofo ne de. Ene ne fe. Julie Juu TV aha ne edim besi. Na me nso machia madofo. Ai, na nsa na machia madofo no. Me say se wo pese. Wo tonwi. Na wo pese Julie Juu to ne bo ase a. Ehyenwi yi bi ma wa. Men ha wo ho. Pomodia telephone number na eguso no. Ofra tembia ya no ma busy. Ye ntumi mfa. Na mo ye voice and send message. Efa maye. Julie Juu beba bi hye bia ma. Ai, me ye advert ma wadai. Me yire me ho aye dede. Ama nkrofo hu sa mpa wo tonwi. Ai, me hyenwi ne fe. Ama nwi ne so ama wa hu se enwi no ma hye no. Ah, na wo pese wo be advertise program na. Wo pese wo be adverter. Oh, kwada ho. Yeah, ready. Your email ewo ho. Ai, juliejuu@yahoo.com. Ewo ho. O email ye na. Yeah, so ye be mamu aye. Pa. Inti ye so frɛ na ya amfa amane haw. Ai, nipa ne dɔɔso. Obia efre. So ye busy ntumi mfa. Inti wo de ofrɛ na ya amfa. Yeso bomodian na ye message. Cha ye message. Ana say wo be ye voice asene ye. Ye demo ase pa. Me chia Dr. Kwadwo Yisi. Dr. Kwadwo Yisi o me doctor wo. Enu nti na mabo ni di abo no. Na wo ya ade menye. Accra Matayeko Faith Cathedral. Sa hospital kase na yesi wo ho no. Ai doctor no. Dr. Kwadwo Yisi ono a. Ai na machia me amadofofo Joy Daddy Julie Juu si o chia mo. Machia me papa na ya sapon. Daddy, ai, na ye Father's Day. Me wish you happy Father's Day. Me nim se program beba na etwam. Enti e be happy belated Father's Day. Mama mane ha mo. Me chia madofo nyina. Obi odo me bia. Me chia no. Mama ba.